Na kisau popra teli gitim kiban sekun haka World Cup arjara pun riu. Tangkawai kaban sedai ke champion, tangkawai kaban sedai ke ladu. Kaban kur ya ke champion napdeng jugini kisau popra teli gitim. Haka bakadang dairu kasen ke benengkong haka history jung ka FIFA World Cup haka baka jingilekai kan dai ling bagi sapu pra teli gitim. Bat nadu karau ke balai puar kaladai kan knock out stage. Kumta ka ladu napdeng jugini sapu pra teli gitim. Kan dai sya ka tim ke bak klanbor namar ke jingbun jong gitim kiri ke balekai haka World Cup arjara pun riu. Haka bahadu mentah sapu ar teli ki playu bu jekai ladeh ka World Cup arjar pun riu kad basa kumbah riu teli kitim ki ban sarung lingba ka playoff ha up naimat ken tubru ya kari Itali ki sapu ar teli kitim ki playu ban bu jekai ladeh ka World Cup arjar pun riu ki dei kine haka bala piero yaki haki kat ar teli ki grup ke Kanada, Meksiko, USA, Japan, New Zealand, Iran, Argentina, Uzbekistan, South Korea, Jordan, Australia, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Morocco, Tunisia, Egypt, Algeria, Ghana, Cape Verde, South Africa, Qatar, England, Saudi Arabia, Ivory Coast, Senegal, France, Croatia, Portugal, Netherlands, Germany, Norway, Belgium, Spain, Switzerland, Austria, Scotland, Panama, Curacao, bat ke Haiti. Kini kita kisah pu ar teli gitim ki balayu ban bu jekai yalade syaka World Cup arajar pun riu kad basah riu teli ki ban sarung ling bak playoff ha up nemat. Haka grup A kadon ke Meksiko, South Korea, South Africa, bat ke wei na pedeng jong kini kalak bandai ke Denmark, ke Czech Republic, Ireland, lane ke Macedonia. Haka grup B kadon ke Kanada, Switzerland, Qatar. Nang ta ka wei na pedeng jong kine kalak bandai ke Italy, ke Wales, Northern Ireland, lane ke Bosnia. Haka grup C kadon ke Brazil, ke Morocco, ke Scotland, ke Haiti. Haka grup D kadon ke Amerika, Australia, Paraguay, bat ke wei na pedeng jong kine kalak bandai ke Turki, ke Slovakia, ke Romania, lane ke Kosovo. Haka grup E kadon ke Germany, ke Ecuador, Ivory Coast, Curacao. Haka grup F kadon ke Netherlands, Japan, Tunisia, bat ke wei na pedeng jong kine kalak bandai ke Ukraine, Poland, Sweden, lane ke Albania. Haka grup G kadon ke Belgium, ke Iran, ke Egypt, ke New Zealand. Haka grup H kadon ke Spain, ke Uruguay, Saudi Arabia, Cape Verde. Haka grup I kadon ke France, Senegal, Norway, bat ke wei na pedeng jong kine kalak bandai ke Iraq, Bolivia, lane ke Suriname. Haka grup J kadon ke Argentina, Austria, Algeria, Jordan. Haka grup K kadon ke Portugal, Colombia, Uzbekistan, bat ke wei na pedeng jong kine kalak bandai ke DR Congo, Jamaica, lane ke New Caledonia. Haka grup L kadon ke England, Croatia, Panama, bat ke Ghana. Ke jingilekai ke World Cup arajar pun riu kandai haki lai teli ki nongba kata ke Amerika, Meksiko, bat Kanada. Bat ke jingilekai la pia haki kat ar teli ki grup bat ke jingilekai kandon hadu kumba shispa sau teli ki jingyakun ki mat haki kat riu teli ki nongba. Na du bastang hadu ke final. Kumta kan tam kumba sapo teli ki jingilekai na ke World Cup ke baladep. Haka bakat ni ke World Cup arajar pun riu kan sedang ka kat wei terik ubna Jun kan kut hadu ka kat kendai terik ubna Julai mata usnem arajar pun riu. Haka ba kiri ki bela rung menta syaka World Cup arajar pun riu ki kentubru ya kini kiri ki bela yokur ya ka jingjob lade ya ka champion haka World Cup ke baladep. Kum kari Argentina, ke Brazil, ke England, ke France, ke Germany, ke Spain, bat ke Uruguay. Kum tanah pedeng jong kini kisau popra teli ki tim ki ban sekun haka World Cup arajar pun riu tang kawe ke ban sadai ke ladu. Bat ke ke tim ke ban dei ke ladu na pedeng jong kini kisau popra teli kata shisha ke dei ke tim ke baklan bortam. Bat ke ban dei ru kasin ke ban ningkong bakan yora ane kan yukuri ke trofi ke World Cup haka sin ke ban ningkong na ke jingkin tiu jong ke FIFA World Cup na ki lai po ar teli ki tim sya kisau popra teli ki tim. Kublai shibun.